boju. Sada je ova druga lopta najbitnija. Evo lopte u prostor za Livaju. Livaja ide u dribling. Livaja upacuje na drugu. Trajkovski! Aleksandar Trajkovski za 1-1 u posljednjoj sekundi dvoboja. Kakva završnica na Poljudu! Fenomenalan ubačaj lijevom nogom Marka Livaje. Trajkovski glavom zabija za izjednačenje. 1-1 od 98. minute. Aleksandar Trajkovski, 2 gola ove sezone, 2 gola Lokomotivi, ali koliko ovaj vrijedi, koliko ovaj znači.